Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Bertemu lagi bersama saya guys. Mau mukbang lagi guys. Jeung usus tempe orek guys. Langsung ya nama digaskeun. Bismillah. Lo mau balik napi merjakeun mungkin ada benar. Langsung guys ah. Malah basa-basi guys ya nama tuh. Hmm. Hmm. Ini sama langkah sama. Hmm. Hmm.
Hmm. Oh, alhamdulillah nih. Tas chef guys. Tuh. Terserah guys, mukbangnya sudah dah. Goodbye.